ning ya. Kengken ya anu karamo dini dan dilestarisan nu ye. Sing ada cara ye toton misi sabun wing anyul sobtek pasti nih ane wasi jaga teriki wong iki tertib ngatur air dua anak sumber air adalah sumber kehidupan. Yang menurut Anggrek. Di zaman tuh. Tulisan dia. Bukan Ajut. Selendang. Kau balik niki. Lu dang luwong nasi juga agak bojong cerik melihatkan duka dah. Selendang mau medi nih, Mau medi kan beli. Ayo cang ada cang biasa dah. Hah? Yan nak ni nak lu cegeng lah. Pasti ngaku parfum. Minimal mandi wap kan, wap nut. Akas kojong. Aduh kalau yang ngalan jebolan ngalain kan cerik tiangnya lo. Joy cerik nah niki jatene anyun. Tuh yang ada anak liu pesan ya mau. Dia tak boleh. Tuh men Jani. Nasihat jahe. Nasihat jahe. Cepat kok coba dong, Yang pesan tiang mo. Aduh. Ya, tolong yang kembali mo. Yang kembali dengan bojong mo. Wah, ini juga jegek nih kupu bojong mirip apa? Tiang kenada mau bojong jero. Saya raga mau bojong. Lagi main bojong apa? Penuning. Yo na takon bojong kadi cang takon bojong kadi. Ku takon yang mo. Weh, dok Kau kenyak. ngomong bojong. Kasihan, tu cang takon bojong. Lo, dok kenyak itu. Kan dok. Ulen duni badini. Man ngintip cang manyusan. Weh, Lagan. Feknya ada. Kok lah, yang sing pelih bentiang. Anak kemuan itu ngabuk kancrik tiang imu. Nah. Awas sajang. Awas. Kage. Mau maling. Juari mu. Adi sing juari lagi gelas sing juari. Kage lo mungkin ban baru cocok. Nah, ayo. Hang lo mungkin malu ya sing ban gitu baru dia maju. Siap nyambut. nih cerik nih juang nih. Sing kata apa mah? Balan cerik. Tuh gelas cang. Tutup. Nen malu, nen ngawang. Adi ngawak mana tuh sajang Yang cerik. penting saya jelap kok kandong. Jelap ke kantong anak. Ayo mundur. Nen malu. Moyo nih, moyo. Batawang nih moyo. Nih bayan lodro. Lo mungkin nih. Nih bense ane paman Suparmo ling beleng bese. Itu bojong. Weh nih kenoban Cang nyem cang. Tawang masih. Nyem. Itu bagus Pujano alias apel. Gaya murid dekat. Sing sekan sama takon sekan. Mang ngintip nak manyus. Gimana? Apa tepuk? Feknya apa? Di kedo sebang apel. Wih cara Rano Karno kenapa? Aduh, kenyang. Jangan senyuari gitu. Hei! Nyeng lah bojong tuh. Tiang tenuning. Bojong itu balik nasi. Tenuning jero. Sang doang. Sang sing masuk. Kage. Hah? Kage. Bang yang aman. Carikan bojong jangan bakal sok jangan. Jero, ulah bojong ini tiang jejak pisan jero. Nih, lah bojong nih banyak banget gede. Mungkin sing bani. Nana Pak Man Suparmo bang kok jak bojong. Tiang Ayo.
Yang sing bele, Bang. Kakak ke dasar nak. Kapan bojo gini kalau jenenge. Bojo ini pasti ingon-ingon nak lingsir. Ujang rambang bojo nih. Cetujon iraga jak pepat luasnya kijel. Oh, do bareng jam Menjalaran bojo. Yani ada nak istri si terkau takon jadi ini. betul. Iya, tuh dia bojo. Takon deh, ada takon. Tekan deh. Yang hiru. Mongkek yang ni mongkek. Pada orang nak kerja dan kerja. Saya mau takon kan ni. Kan? Sapunya harus dironing ya. Titian sanetake nang jero. Orang ada di deh. Sakewantan jero. Sederenge jero ning uning ring sikian titiang. Duaning kancreke punika titiang saneno wena. Titiang banget mapinuna walian. Soalnya sampun iki, titiang misalnya jadi ngaturang wong kantek puniki, sakewanten. Jone mandeng ngeniken titiang uning minat sanejan wasta gunung kawi. Ringih dane jero duko sugro pokoron. Sugro duko siladri. Yo malu mo yo. Pemakas. Jero anak lanang. Tiang, Kewantan prikiang dumun kancrek tiang iki. iya niki terus. Masa seorang dan bobang. Prikiang Nanti bang malu-malu deh. Memangke sanejan. suk semua pisan di tiang jero. Nggih. Duaning jero disampun ngwaliang kancrek tiang. Nggih. Sane wau pas jero ni pacang si jagat gunung kawi Iki sapunika. pada tangkel yang dari duko sugro pokoron dane Sedang duko becek siladri. pisan. Menapi Titiang je pacang akak hitraga. sampun iki. Nan malu. Raga nuning. Rendane nak lingsir. Kuning. Pemekas yang meninggal di Gunung Kawi. Titiang uning. Ni lewong ni adem jelek ni adol melah ni. Jelek napa? Jelek ni bojo ke ngamah nasi. Luang ni. Luang ni menjalaran selendang. Dadi nawang dijer genah gunung kawi ni. Bisa dong. Muliang ada bos iki. Muliang selendang ini. Ni pengalaman selendang ini. Ye we. Semang-semang yang ngalegain ni. Ayan, ulang lelen mulung ngalegain belum. Bang, bede ado je cemu. Kini nak. Ajo ni. Ni alo jak flu. Kira-kira jak papat. Jadi bagi, adik bagi. Macam memadu kan bang kan? Saya dengar si malu. Jangan se. Ni juga tu. Cang ni. Apa nak mokoh kan ni? Yo. Weh, Si bojo kan. malah nagan teman dong ya. Melacak mandum. Bonjong. Halo Jam. Welcome. Oh ngerti ya. Biar bojong. Iya, yang saya waktu uniki siror harus pesenannya ambo takonan deh. Oh takonan ada. Orang ada ni. Aing jero anak lanang. Bang dana jero ni tata suning ring sekian titiang. Tata sadana. None. Abu ni jaga ni tata sadana. Ni marayan di samping kuping. Weh, Mana ni raga tatas rendewe titiang di tatasan. pasti nak lemah tu. Konen prakat atau konen Durung. Bagi ni sini nada sadar. Mengiwaskan titiang. Wanta. Oh, Iwanta. Nenten. Suah di tatasi Iwanta. Wanta titiang. Wanta nilok ke Sumosari jero anak lanang. oh, ke Sumosari. Mongkek. Loh kok Sumosari. Casih batakon. Kalau berkenal. Lo sari tiang. Lo sari tiang kan yang bang dom nem sik nenek. Ayo memadu. Nah, dong ngara cocok. Memadu. Lo gendian memadu. Bedah. Aing cang pedang ni ya lemah. Yang di si barang mah kita pedang ya beten cang bedur ni. Nak dati. Nah, masih bahasa saya bilang petang ajak pulas. Barang-barang pula sakit. Mau lo. Idewek sudah tawang buka jak lu. Ne jani sanang patut idewek nawang. Ini semua ni. Nak tak koni tak koni jani mo.
Pidaging nawagang titiang jero anak lanang sareng patpa. Nggih. Duaning nembe yuk titiang kecunuk ring ragane. Nggih. Meleg-naleg titiang mangdauni. Jerone puniki sapu sira. Semaline mawet saking jagat napi. Nembe nglintangi riki jero. Nggih. Pidaging nawagang. Titiang puniki mewasta made mudita. Ademu ditu. Saking desa Memeling. Puniki mangapel. jerone. Man sana ikan ganteng deh. Nyoman beleleng. Nyoman beleleng. Aduh, para takone cang. Terus ini nyoman beleleng. Terus si bang. Aing keprit cah kok. Barang-barang leng si bang. Ya sampun ya kenten sedang becik mangkin. Nggih. Titiang jagi ayat tangkel kena lingsir pangtan yentan kesuwen. Kasep. Jero anak lanang. Nggih. Yen yuk tika di sapu dika. Sedang balik orang jero anak beli made kita beli. Dados tiang ngebeli. Dosan. Beli made. Yang ini. Beli made. Nih jani pengsengin yang ngalat tengah. Jalan tangkil di bapak dukun beli made. Mau lo jalan apa? Ayo. Jalan beli made. Lo nih ajak saya peka. Hei, Jalan. Main cekak. Kue itu nak magelut nak aslinya. Nak kengken ya liu jaja tekan kene. Ade merero jak liu pesan Dan ini. sini. boleh. Berpasangan. Oh, ke. Yang mandum nenek yang gede masih. Nedumnya. Lo nang Allah dogen nan malu. Ne pemakasih lah dia mengeluh pesan nak kengken itu di. Aksamang pesan tiang meme. Makelo saja tiang marah. Man ditu kade tiang mesai. Apa? Nejani ada tamu nih. Oh? Ada tamu. Tahalat bakal keculuk kapinen. Tiba pedukung. Oh, jai guru. Man Beli moyo. Uko Suladi istri-istri. aing ni soleh nak seratin. tapi yang nak serati Banten serati. niki. Serati sareng yang kadung pengayah dini nak kalada karya. Oh, tiang jadi ayat tangkil. Oh, niko ampun boleh besik, niko ampun boleh besik. Tiang tenang, dijo tiang alih. Dong itu bang gitu, nak karya ada ni sing nadi. Oh, saya nanti. Sing nadi gitu. Man ragane niki. Yang Sira. saking Memeling. Puasa yang made mudita. Made mudita. Imade mudito. Tiang kok mangapel dia. Komang apa? Ya dados kopi. Timbal nih ajak konyang. Kopi manis dados dia. Kopi manis. Oke. Benar, manis masih itu. Yang ini kopi tiang kopi pahit. Yo kopi manis tak kayak kencing manis. Kok tinggi gula amasen atau? Cang kencing manis mulu belang nepok nak manis cang begitu kencing. Baik dulu. Berak kewah baniwa nampi tu. Ngajak liu mererod benak anak ngengken. Lo man takut. Cara rawas tiang marung. Tetujuan ibli made. Mai dua bakal kecunuk kaping ini bapo dukung bapan tiang ini. Bapo dukung. Begitu. Tua bener. Nejani mau lo. Nang lautak pernah ibapo. Apa ada tamu? Nen malu. Nen malu. Bang benar ya bang benar. Sing benar ya menakan. Gembok. Mo koyong dini. Ilo menakan ibapo. Kamilang ngabo anu. Yung mau-mahan marah. Oke, itu isa. Jemu yang bakal jemu marah. Yang bakal ketemu lamon. Jero jadi yang meragone saking nabi. Yang saking Memeling. Oh memeling. Puasa yang made mudita. Bisa. Wis pedak kok. Niki wonten tamu ilo aja. Kocak saking memeling. Sayo aktivisan bapo. Parine kan ada nih poneta dan undangan di dia. Wajane nih. Uli
Iya, Nenek. Memeling. Bapak. Wenten tamiu yuki. Pacang kecunuk sarang ragan bapak nih. Wawuri sedap tiang. Mesayen rike ditukade tanpa samandana. Wenten anak lanang-lanang. Risampone di tiang pole metaken po. Nika, madan. Ibli made. Madenya. Tujuan memang nangin ke. Bakal kecunuk ngajak ragan bapo nih. Nejani pengtatasan. Longan bapo nakeni. Apa tujuan nih? Ibli made mai po. Neng. Balik. Tahu kan yang Hiroruko, yang mawet saking desa Memeling. Wastan titiang, Ini lidi memeling. Was Johang mi kandi bening teko mai lakar keculuk kapin bako tujuan jenenge apa? kumadi lunas aja mang dong ning ring saudara maning jangan sane patut. Inggih. Sampun iki sirah terus dawuh bapak ibune padem. Dijang wenten sareng niki disagan dijang puniki. Wenten pebesen bapanipun Bapak Made Mudita diolas yen bapu subeng ngalahin mati pangrauh je tangkir pedak diajeng ide dukuh Suladi ampura patut riki pasraman dukuh Suladi aku ampura mawinan meriki yang Newo widang nene madan widangan gunung kawi. oh manut kadi pebeseni bawing mati Bongos bapone pedukuan bapone madan